Hi everyone! Magandang gabi! Good evening! It's time again for our Learn Tagalog pronunciation video. And our first one is be careful driving. Ingat sa pagmamaneho. Ingat sa pagmamaneho. Ingat sa pagmamaneho or ingat sa pagdadrive. Ingat sa pagdadrive. Ingat sa pagmamaneho or ingat sa pagdadrive. And next is this photo. Nakakasilaw. 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 Desperate. For the guys, desperado. 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 And for the ladies, desperada. 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 And desperado. Next, minsan. Minsan sa Ingles ay once or sometimes. Minsan. Minsan. Examples or mga halimbawa using once. Once a year. Minsan sa isang taon. Once a month. Minsan sa isang buwan. Once a week. Minsan sa isang linggo. Once a day. Minsan sa isang araw. If someone drops something on the floor or you just want to tell someone to pick up something on the floor and you want to say, pick it up, pulutin mo. Pulutin mo. Pulutin mo. Or, pick that up. Pulutin mo yan. Pulutin mo yan. Pick this up. Pulutin mo to. Pulutin mo to. Country, bansa. 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 City, syudad. 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 Whole and half, buo at kalahati. Whole, buo. 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 And half, kalahati. 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 Bawal. Bawal. Bawal means prohibited, not allowed, or forbidden. Bawal. Bawal. And our last Tagalog word for tonight, story. Sa Tagalog, you can either say istorya or kwento. Istorya o kwento. Istorya. O you can say kwento. 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 Yan lang. That's all for our Learn Tagalog pronunciation video. See you in the next video.
Good night na!